narra banamera banamera narra banamera banamera narra banamera banamera narra Rajicha Isaayyaas boqonnaa 61 lakkoofsa 1-2 dubbisa. Hafuurri Waaqayyo Gooftaa anarra jira. Sagalee misraachoo warra gadadamanitti akkan himuuf Waaqayyo na dibeera. Warra garaan isaanii cabee akkan fayyisuuf, warra booji'amanitti gadhiifamuu, warra hidhamanittis hiikamuu akkan labsuuf inni na ergeera. Waggaa Waaqayyo biratti jaallatamee fudhatamee guyyaa Waaqayyo keenya itti ijaabaafatu akkan labsuuf, warra gaddan hundumaa akkan jajjabeessuuf na ergeera. Guyyaa Waaqayyo jedheen dubbadha. የእግዚአብሔር ቀን galanni Waaqayyoof haa ta'u. Guyyaa Waaqayyo jedheen aasaa amma mind denomination keessaa ba'ati just we have the mind of Christ jedha macaafe waan ta'eef mind Christ itti seentanii akkasin dhaggeeffattan barbaada. ከዲኖሚኔሽን መንፈስ ወጣችሁ አሁን የእግዚአብሔርን ቃልን በክርስቶስ አይምሮ እንድትሰሙኝ ይፈልጋለሁ። የእግዚአብሔር ቀን ደርሶልሃል። መቃን Waaqayyo በረበራን ሀኤብፋም እግዚአብሔር ዓለም የእግዚአብሔር ጊዜ ደርሶልሃል። ዱቢን Waaqayyo አከ ዱበቱቲ ለመፋ ጴጥሮስ በቆና ሰዲ ለኮብሰ ሰደት ራቲ አከስ ጀዳ ጉያን ቶኮ ጎፍትቸ ብረቲ አከ ወጋኩማ ወጋን ኩምኒስ አከ ጉያ ቶኮ ተኡሳ ያደት ቀበጣ ጀዳ በእግዚአብሔር ዓለም አንድ ቀን እንደ 1000 ዓመት ነው። 1000 ዓመት ደግሞ እንደ አንድ ቀን ነው። ጉያ ተኮቱ አከ ወጋ ኩመ ተኮት ለካወማ ወጋን ኩሚ ተኮሞ አከ ጉያ ተኮት ኤሰት አዱኛ Waaqayዮ ኬሰት ከናፌጋ Waaqayyo ጉያ ሁንዱማ ጉያ ኬሰት Waaqayyo ይኖጀታ ገሩ Waaqayyo namotaaf guyyaannitti hojii hojjetu yookiin guyyaannitti lafa nama kaasu, guyyaannitti seenaa nama jijjiiru, guyyaannitti galmee haaraa nama qabachiisu guyyaa keessa yookiin baroota keessa guyyaadhuma tokkodha. Ati guyyaa hundumaa yaadatamta miti. አንድ ቀን ነው የሚያስብ እግዚአብሔር። ያንን የሚያስብ ቀንን ደግሞ በሺህ ዓመታቶች ያባዛልሃል። መቃን Waaqayyo በረበራን ሀኤብፋም ጉያ tokko siyaadata guyyaa tokko siyaadatu sanammoo waggoota kumaatamaan eebbisa Waaqayyo. waggoota kumaatamaan lakkaa Waaqayyo. ati guyyaa yookiis waggaa kumaatama hin jiraattu yoo ta'e barri yaadatamuu kee dhala keetti darba. Hallelujah. Barri eebbifama kee dhala keetti darba. barri gadhiifama kee dhala keetti darba. የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው ለደሆች የምስራችን ለደሆች ለምስራችን እንዳውጭ እግዚአብሔር ቀብቶኛል። Waaqayyo na dibeera jedhe ለኮብሰ ለመራ ከዚያ የተወደደውን የእግዚአብሔር ቀን ጉያ ጎፍትቸ ብረት ጃለተሜ ፉዳተም ጉያ ጎፍትቸ ብረት ጃለተሜ ፉዳተም አከም ጉያት ጎፍትች ኢጃባፈቱ ገለኒ Waaqayyo ፈተው ጉያት ጎፍትች ኢጃባፈቱ አከለብሱፍ na ergeera jedhe arraan immoo akkas jedhenis nitti dubbadha guyyaatti gooftaan ijaatti isinii baafatu ga'eera. Ameen immoo armee jettan mana Waaqayyo keessa ameeniitu jira. Ameen jalaa fudhadha. guyyaatti Waaqayyo ijaasii baafatu እግዚአብሔር የሚበቀልልህ ቀን ደርሷል። እግዚአብሔር የሚበቀልልህ ጊዜ ደርሷል። ባየከን ነመዲቡቱ ጉያን Waaqayyo inni jalqaba guyyaatti Waaqayyo ijaana maabaafatuudha. Waaqayyo akkamitti ijaana maabaafata jettanii yoo nagaafattani እግዚአብሔር የመልካም ነገሮች ሁሉ ምንጭ ነው። Waaqayyo burqaa wanta gaarii hundumaatu isa bira jira. Maal jedha Ermiyaas 29:11 irraati yaadan isiniif yaadu jedha anuma duwwaatu beekaa jedha. Innis yaada gaarii
innis yaada nagaa isa isin gara fuula duraatti anaaftaa jettanii eeggattan isiniif raawwachuudha malee yaada isin balleessu miti jedha። በእግዚአብሔር ቤት በእግዚአብሔር ዓለም መልካም ነገሮች ሁሉ ገለኒ ዋቀዮ ፋተው ዋቀዮ ኬኛ መደቡርቃ ወንተ ጋሪ ሁንዱማት ከናፍዩ ኢሲን ገረፉ ለዱራት ኤገተን ሰና ኢሲኒፍ ራወቹ ደመለ ያዳማ ኢሲኒፍ እንቀቡ ጀና ከናፍ ዋቀዮ ቡርቃ ወንተ ጋሪ ሁንዱማት መቃን ዋቀዮ በረበራን ሄብፈም ከናፍ ዋቀዮ ጋፈ ይጃባፈቱ ጀሊናን ይጃምቡ ዋቀዮ ጋፈ ይጃባፈቱ ሐማዳን ይጃምቡ ዋቀዮ አከስ ጎደ ይጃባፈታ manni keessan open door dha waan ta'eef akka warra balbalirraa banameetti of ilaala galanni waaqayyoof haa ta'u ela waaqayyo gaafa ijaabaafatu እግዚአብሔር ሲበቀል namni tokko dhufee balbala tokko yoo sitti cufe ta'e waaqayyo nama balbala sitti cufe irratti balbala cufe ijaabaafatu namni tokko sitti cufe torba bana ijaabaafata waaqayyo ameen jedha narkaa fudhaa namni tokko sitti cufe yoo ta'e torba bana ijaabaafata ገለኒ ዋቀዮ ፈተው ቦይቸቱ ሲረክሰ ዮተ እግዚአብሔር በለቅሶ ላይ ለቅሶ ጨምሮ አይደለም ለቅሶን በእልልታ ቀይሮ መቃን ዋቀዮ በረበራን ሃይፒፈም ገደገመቹ ትጅጂሬ ቦይቸ ኢልለ ትጅጂሬ መረሳትን በመፈለግ ገለኒ ዋቀዮ ፈተው ዋቀዮ እራም ፈተሙ በርባደሙ ዳን ይጃባፈት ዋቀዮ ኢዩመ ሶሮማን ይጃባፈት መከራም በተድላ የተዘጋውን በመክፈት ጨለማን በብርሃን እግዚአብሔር ይበቀላል እርጋቶ ኮኒስኒፍ ቀባ ዋቀዮ በረና ኢጃሲ ባፈታ ዋቀዮ መነከፍ ኢጃባፈታ ዋቀዮ ጁሬኛ ከፍ ኢጃባፈታ ዋቀዮ ሆጂ ከፍ ኢጃባፈታ ዋቀዮ ተጃጅለ ከፍ ኢጃባፈታ ዋቀዮ ዱቢ ከፍ ኢጃባፈታ ገለኒ ዋቀዮ ፈተው ሜ ኢጃና ባፈታ ጀዳ ማልጀተን አዱኛኒ ኒው ቴስታመንት ዲክለሬሽን ይተነመና ኦፍረት ዱበዳ የተሰበረውን እግዚአብሔር በመጠገን ይበቀላል ገለኒ ዋቀዮ ፈተው የተማረከውን እግዚአብሔር በነጻነት ይበቀላል ሃሌሉያ የታሰረውን በመፍታት ይበቀላል እግዚአብሔር ደህንነትን እግዚአብሔር በተድላ ይበቀላል ዋቀዮ በረና ኢጃሲ ባፈታ ሰበናና ዋቀዮ በረና ኢጃሲ ባፈታ መነከፍ ኢጃባፈታ ዋቀዮ አርጊተኒቱ ምትያመየሮ ዶክተር እንዱበቱ ገለኒ ዋቀዮ ፈተው እግዚአብሔር እስራትን በመፈታት መደበቅን እንዲ በአደባባይ በመግለጥ እርጋቶ ኮን ቀበሰበር ዜና ወይናማ ሃሌሉያ ገለኒ ዋቀዮ ፈተው እርጋቶ ኮን ሲፍ ቀበሰበር ዜና ወይት ጎፍታ ከየ ኢየሱስ ክርስቶስ ቱ መንደረ ያሪኮ ከሰ ደርቡ ደቀ ነምቸ ጃማ ተኮ አርጌ ነምኒ ኩን ማሊፈ ከስተ ኤዳለተ ጀደኒ ጋፊ ካሱ ጀልቀምናን ጎፍታ ለክ ያከሲን ዱበተን ሰነሚቲ ኡልፍኒ ኮ ይረተ ያከሙለቱፊ ኡልፍና ኮን ነመ ከነረት ሙልሳ ኢሲ ዋየ ጩቡዋ ሶፍቱ ኢሰ ጩቡዲ ሱብረዳ በተኒ ዋየ ጩቡዋ ሰው ለክ ያከስሚት የደ ሃኒ ኡልፍና ኮ ይረት ሙልሱፍ ነምኒ ኩን ከስተ ኤዳለተ ጀደ ኢሰት ገለገለ ኢጀሳት ዲቤ አቀደ ከዱ ኮቱ ጀደ ጋፈ ሴሊ ኦሚን ሊጤድ ከተዱፉ ገደረማዳ የትላንትናው ማንነት አይደለም የትላንትናው በሰው ላይ መደገፍ አይደለም አሁን ራሱን ችሎ መጣ ኦፊሳ ደንደኤ ዱፈ ኦፍ ደንደኤ ደማ ዱፈ ኢጂሳ አርጋ ዱፈ ነሞኒ ኢሳ አርገን ሁንዱምቱ ይሰሞ ይሰሚቲ ነምኒ ኩን ይሰሞ ይሰሚቲ ኤኙ ዳይንዲ ኩን ጀደኒ እግዚአብሔር ተበቀለለት መቃን ዋቀዮ በረበራን ሃይቢፈሙ ነሞኒ ጋፊ መነከፍ ካሳ ጅሩታ እግዚአብሔር ይበቀለልሃል የእግዚአብሔር ክብር በቤት በዘመን በአገልግሎት ላይ ይገለጥና እግዚአብሔር ይበቀለልሃል ገለኒ ዋቀዮ ፈተው ኤርጋን ኮሰከና አከስ ጀደኒ ጋፈኒ ደማ ዱፉ ኤኙቱ ሲፈይስ ጀደኒ ጋፈተን ኤኙን ነከስ ጎደ ኢኒ ቆላ ሰራቡ ሰኤኙ ኢኒ ብሌኒ ከሲ ዴቢ ሰኤኙ ኢኒ ኢጃከ በነ ኤኙ እናኒ ነምችቸነ ፈይሰ ያ ሰውዬው ነው ያዳነኛለ ሰው ለሌለው ሰው ሆኖ የመጣ አሜን ብለ ተቀበለኝ ሰው ለሌለው ሰው ሆኖ የመጣ ወረነ መንቀምነፍ ነመታ የሰዱፈ ወረ ፍራን ቀምነፍ ፍራታ የሰዱፈ ወረነ መንቀምነፍ ነመታ የሰብየ ለፋዱፈ ኢሳቱ ይጃኮባ ነየደ
Wato ko jedhen si ebbisa Waaqayyo oduu biyyaan si godha siin jedha. Pakaba sheka prala bagala badinia. Waaqayyo nama tokko seenaa mandaraa harkaa fuudhee oduu biyyaan godha naan jedha. Fuudhi ameen jedhiin harkaa fudhadhu. Seenaa mandaraa sirkaa fuudha Waaqayyo. Oduu biyyaa si godha ameen jedhi fudhadhu ati. Hallelujah. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Warri kaleessa sabee kanis waa'ee isaa haasa'utti ka'an. Warri kaleessa sanbeennes waa'ee isaa dubbachuutti ka'an. Ergaan siif qaba. Waa'een kee hin ka'a lafaati. Waaqayyo waa'ee kee kaasee oduu addunyaa godha jedha. Fudhadhu dargaggeessa nan harkaati. Hallelujah. Waaqayyo waa'ee kee seenaa biyyaa godhan jedhe. የእግዚአብሔር ቀን የመበቀል ቀን ነው። ጉያን waaqayyo guyyaatti waaqayyo ijaa namaa baafatudha. Namoota baay'eedhaaf waaqayyo waggaa kana ijaan baafadha naan jedha. አቤት አሜን jedhiin harkaa fudhadhu. እግዚአብሔር ይበቀልልሃል. waaqayyo ijaa sii baafata. warra karaa si dhaabe karaa dhaabee ijaa baafata miti waaqayyo. utuu isaan dhaabachanii humna fiigichaa sitti ajajee ijaa baafata. Dagaba sheka para la bagana matinia. Warra karaa si dhaabe achuma dhaabe waaqayyo humna ittiin fagaattee deemtu sii kenna. Ergaa tokkoon isinitti hima namoota baay'ee keessa miilla yaa'uun argaati. Maayinnaan nan fageessanaan jedhe waaqayyo. Deemsa isaaniin fageessanaan jedha afur. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyo mandaratti isin argan kanaan booda ameen jedhiin harkaa fudhadhu. Ameen jedhi fudhadhuun harkaati. እግዚአብሔር ከመንደር መዞር ያበቃል። እግዚአብሔር መንደር መዞር ያበቃል ይላል። ኢጃሲ ባፈታ ገለኒ ሳፈታው ነመስ ብራ ጆር አርከሳ ቀቢ አቲ ጫልጀዲ ዋቀዮነቱ ጃባፈታ ጀዴ ዲትናፊ አሜን። የእግዚአብሔር ቀን የመበቀል ቀን ነው። የበቀል ቀን ኦ ገለኒ ሳፈታው waaqayyo dinqeedha. Ijaasi baafata. Ameen jedha. Inni jalqabaa guyyaan waaqayyo guyyaatti waaqayyo ijaa baafatudha. ሃሌሉያ። የእግዚአብሔርን የበቀልን ቀንን እንዳውጅ ነው ይላከኛል። ከናፍ ከኑፍ ኤርገመ ኢልማ waaqayዮ ኢየሱስዳ ኢጃኑ ባፈቹዳፍ ገለኒ waaqayዮ ፈተው namoonni rakkoon isin rakkisu ayizwachu waan isinii kennu konkolaataan qabu waan isinii kennu mana fooqiin qabu lafuma jirtan jiraadha. waaqayyo ergaa wayinatti maa jira. gaaf tokko akkastu ta'e aggaar manaa baatee lafa onaa keessa ta'aa jirti. wanti tokko iyyuu hin jiru. mucaa ofirraa fageessitee du'a argaa jirti. salphina argaa jirti. lafa onaarra qobaa ishee mucaa awwaaluudhaaf iji ishee du'a ilaalaa jira. lakki ergamaan waaqayyo guyyaa isaatti waaqarraa gadi dhufe ija boo'ichaa harkaa fuudhee ija moo'ichaatti gaxxabe. waaqayyo ija moo'ichaa sirkaa fuudhee ija moo'ichaa sii kenname. ija boo'ichaan ittiin fuftu barana waaqayyo ijan sitti geddaranaan jedha. dhaggeeffadhu fudhadhuun harkaati hin boossu waaqayyo hin argita malee siin jedha. bakkatu sitti geddarama miti ijatu sitti geddarama. ameen. Hallelujah. ija jaamaa si kee fuudhee ija argu sitti kaa waaqayyo. ija mul'ata argu sitti kaa. ija eebba argu sitti kaa. ija jireenya argu sitti kaa. waaqayyo akkas naan jedha hafuura moo'ichaan lafa kana qabadheera naan jedha. galanni waaqayyoof haa ta'u. nama si bira jirutti itti naaf himi ija moo'ichaa sitti geddaraa jedhin. bakka geddare miti ija geddare. achuma utuu teessee boossu iji moo'icharraa lafa dha'e. iji moo'icharraa lafa dha'e iji moo'ichaatti gaxxaman. argaa deemi humna dhiiga hoolichaa. inni lammaffaa guyyaan waaqayyo guyyaa gadhiifamuuti. የመለቀቅ ቀን ለዚች ቤተ ክርስቲያን የመለቀቅ ቀን ደርሶላታል። ጉያ ገዲፈማ ጉያ ሂከማ አከስ ጀዳ ዘጸአት 12 40 እና 41 ላይ እንግዲህ እስራኤላውያን በግብጽ የኖሩት ዘመን 430 ዓመት ነበር። ልክ 430 ዓመት በተፈጸመለት የእግዚአብሔር ሰራዊት ሁሉ ከግብጽ ለቆ ወጣ ይላል። ገለኒ waaqayዮ ፈተው ወጋ ኢባ አፍሪፍ ሶዶመ ቱሬ በሪ ኢሳን ገርቡማዳን ብየ ግብጢ ከሰ ጅራተን ዱመ ወጋ ኢባ አፍሪፍ ሶዶማት ጀዳ ሰምኒ waaqayዮ
macci waaqayyo hundumtu hin gadhiifame jedha ሃሌሉያ የእስራት ዓመት በር ሂደምሳ በር ሂደሙ በር ሎለሙ በር ዲበሙ በር ዲጵና በር ነመዱዱ በተአን ወጋ ዴራዳ ዮተይ ጉያን gadhiifamu ገሩ tokkicha ሃሌሉያ ጉያን ገድ በር itti rakkatte በር itti gaaffiidhaan deddeebite ማሎ ፍዳዳን አርካቴ እግዚአብሔር ጥያቄህን በመልስ በቀላለሁ ይለኛል ነሙማ አሜን ጀዴ ፈተው ያዋቀዩ ጥያቄን በመልስ ይበቀላል ጋፊ መነኬ ዋቀዮ ዴቢዳን ኢጃባ ፈታ አሜን ጀዴ ጋፊ መነኬ ዴቢዳን ኢጃባ ፈታ ዋቀዩ እሺ ወጋ ዲባ አፍሪፍ ሶዶመ ጉቱ በረገርቡማ ቱሬ ስለስልት ሜራ አዱኛ ዋቀዮ ኬሳ ጉያን ቶኮ ወጋ ኩመ ቶኮ ከናፍዩ በር ዲጵና ጉያን ዲጵና ሄዱ በረዱ ዮታይ ዋቶኮ ጀደኒስ ነብሳ ዋቀዮ ኢሰዴራት በረጋፊ ጉያ ቶኮ ተቺ ሲፋፊዱ ጉያን ቶኮን ሱን ሞጉያ ያደተሙ ሲፈታው ጉያን ቶኮን ሱን ሞጉያ ዋቀዮ ሲፈታው እግዚአ አማ እስራኤሎኒ በየግብጥ ከሰቲ በፈርዖን በግብጽ በባርነት ነው ከኒሳን ቱረን አማ ፈርዖን ይስንጅሩ ግብጽ ይስንጅሩ ሲስተም ይሳገሩ ጅራ ሲስተም ንግብጽ ይጅራ ሲስተም ንግብጽ ነመገር ቦንፈቴ ነመረከንታው መቃዋ ቀዮ ኢልማ ዋቀዮቲን ገስዲሳ ሲስተም ንግብጽ ይጅራ ነመትዳቴ ገርቦንፈቴ ገርበጎዳቴ ከነመካይ ዋቀዮ ረከሲን ጀዳ ጉያን አራ ጉያ ገዲፈሙት ጉያ ገዲፈሙ ከአራ ከነሞ እግዚአብሔር በሺ አመታቶች ያባዛል ካንኬ ቆፈሚቲ ዳላ ከት ጉያ ደርቡ ጉያ ገዲፈማ ሰረታ ጀጀራ አከስጀዳ መጫፈራጅቸ ኢሳያስ በቆና ሶዶማ ለኮብሰ ዲደሚጃ አራቲ እግዚአብሔር የሕዝቡን ስብራትን በጠገነለት ጉያ ዋቀዮ ጫበሰበሳ ወልቲ ደጀ ጉያ ከም ጉያ ዋቀዮ ጫበሰበሳ ፈይሰ ጀዳ ጉያ ዋቀዮ ጫበሰበሳቲ ፈይሰ ጀዳ የጨረቃ ብርሃን እንደ ፀሐይ ብርሃን ኡርጂቱ ጂአ ከናቱ አከ ኢፈ ቢፍቱ ገዲ በኤ ኢፈ ጀዳ በጫፈቱ ጀዳ ጉያ ዋቀዮ ጫበሰበሳ ፈይሰ ሃሌሉያ ኢፈ ጂአቱ ገዲ በኤ አከ ኢፈ ቢፍቱ ታጀ ይሄ ማለት የጨለማ ህይወት ወደ ብርሃን ህይወት ይቀየራል ማለት አከነዱዋ ሞሚት ኢፍኒ ቢፍቱም ሞጀዳ አርከቶር በኢሰዱሪ ጫላ ደቻቶር በኢብሰጀዳ ፉደዱን አርካቴ አከዘደን ሲየብሳ ጅራ ዋቀዮ ሂንገዲ ፈምታ ኢፈ ጉያ ቶርባን ፉደከ በነከ ፉደደ ዱፌራይ ጅሬኛ ከራ ኢፈ ጉያ ቶርባ ጀቹን የሚያስፈራ መለኮት ማለት ነው ሃሌሉያ ገለንዲል መዋቀዮ ኢየሱስ ይፈታው ኢሰሶዳቺሳ ኡልፍና ዋቀዮ ጀቹን ማንም ሊነካው የማይችል የእግዚአብሔር ክብር ማለት ነው ነሞተ ቶኮ ቶኮ ከዘዴታን ኤብሳ ዋቀዮ ኡልፍና ጡቀሙ ሂንደንደኘ ሲያያደቱ ኡልፍና ናምኒከም ኢትሲቄ ኢትቡኤ ጅራቹ እንደንደኘ ሲያያደቱ ቃኑ ስለሆነ አቤት 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 ገለኒ ዋቀዮ ዳፈተው ማናኬት ኢፈናምኒ ጡቄ ጅራቹ እንደንደኘ ዋቀዮ አጃጀር ኡልፍና ናምኒ ኢትቡኤ ጅራቹ እንደንደኘ ማናኬት አጃጀር በኮሬብ ተራራ ላይ የወረደው የእግዚአብሔር ክብር በቤተ መጥቷል በጉያ ዋቀዮ ጀዳ ጉያ ገዲፈሙ ጀዳ ዋቀዮ ጉያ ገዲፈሙ ስዲፍዴራ ገለኒ ዋቀዮ ፈተው እንታኑ ከነዱበደንቱ ሙጥሙራ አከስ ጀዳ ጉያ ገዲፈሙ ከነቲ ዋንስ ኒ ደበላ ኢዮብ በቆና ሶዶሚ ሰደት ለኮብስ ሰደት ራከስ ጀዳ ጋፋ ጀዳ ገላን መኒሳ ከሳ በኤደንገላው ጀዳ ኤኞቱ በልበለት ጎዴ ሰዳቡ ደንዳይ ከማጸኑ ወጥቶ የፈሰሰውን ውሃ በራ በጅቶ ማን ያቆመዋል ጀዳ ኤኞቱ ይሰዳብ ገላና መኒ ዳበኤ ገዲፈም ደምበሊ ኤያይ በልበለት ጎዴ ኤኞቱ ሰዳባይና
tajaajila kee jireenya kee bara kee hojii kee waaqayyo akka galaana maniidhaa bayee godha. irran deebi'a. Jireenya kee afuura kee eebba kee bara kee hundumaa waaqayyo akka galaana maniidhaa bayee namni balbalatti gochuu akka hin dandeenyetti hiikee gassidhiisa. Hiikee gassidhiisa waaqayyo. Biyya lafaa kanarratti hiikee gassidhiisa. Biyya jallinaan guutee kanarratti hiikee gassidhiisaan jedhe. Akka galaana maniidhaa bayee na godha waaqayyo namni jedhu caa godhe ameena jedhu. Akkasuma si godha gadhiifamteetta. ሶስተኛው አንድ የሚጨምርና የሚጸልይበት ቃል እንደዚህ ነው። ጉያን ዋቀዮ ጉያ እቲ እመኬ ወጅን ወል አርጊቱ የመገናኘት ቀን ጉያ ወለርጉ ሃሌሉያ ጉያ ወለርጉ ግድ የለም ተቀበል ትገናኘዋለህ አከስጀዳ መክብብ ምዕራፍ 9 ቁጥር 11 መጫፈለ ለባለቆብ ሰገል ኩደቶ ኮራቲ አከስጀዳ እኔም ተመልሼ ከፀሐይ በታች ሩጫ ለፈጣኞች ሰልፍም ላይ ያላን እንጀራም ለጠቢባን ባለጠግነትም ላስተዋዮች ሞገስም ለአዋቂዎች እንዳልሆነ አየው። ጊዜና እድል ግን ሁሉን ያገናኛቸዋል። አኒስ አዱ ጀለት ዋቶ ኮነነርጌ ኢሳም ፊገኒ ነመዱረ ደርቡ ደደበን ኦጀተኒ ሞው ደደበን ኦጌሰታኒ ቡዴና ደበን አብሻለታኒ ሶሮሙ ደደበን ኡቱማ ኦጀተኒ ሞጀጀሙ ደደበን ጀዳ ኢሳን ከነ ሁንዱማፍ ጉያ ቶኮፍ ጨራን ቶከቺን ነው ፈጀዳ ያቺ ቀን የመገናኘት ቀን ናት። ኤላ ቦሎታ ቆዋንስ ንቲማ ሰበበ ኦሪ ቀባተኒፍ ዋኑ እንዳጎቹ እንደንዳን ሰበበ ቤኩም ሰቀባተኒፍ ቡዴና ነርገተን ሰበበ አብሻለታኒፍ ሶሮሙን እንደንዳም ሰበበ ሞ ኦጂባየ ሆጀተኒፍ ጀጀሙን እንጅሩ በእግዚአብሔር ቀን ግን ጉያ ዋቀዮ ገሩ ጋፈ ዋቀዮ ጉያ ነማፊቲ ኦሪ ቀባተሚቲ ኡቱ ኦሪን ቀባትን ጅሬኛ ጅወልቲ ባታ ጋፈ ጉያን ዋቀዮ ገኤ ቤኩም ሰቀባተኒ ቡዴና ሂነበን በእግዚአብሔር ቀን ሰው እውቀት ኖሮት እንጀራ ያጣል። ሲስተምኒ ብየ ኬኛ ኩኒ ነሞኒ ባየን ዶክትሬቲ ዲግሪ ኩኖ ፒኤችዲ ባተኒ ዋም ባየ ባተኒ መነታው ማሎ በልበለቱን ትጭፈም ይጀዱ አንድ ነገር ልንገርህ ትገናኘዋል። እግዚአብሔር ያገናኛል። ዋቀዮ ኢሰቲ በረባየ በርባደ ሰናጀነን ወልት ሲፊዳስ እንጀራ ረዴቢዬን ጀዳ ወልተን ሲፊዳስ እንጀራ ዋቀዮ ወልተን ሲፊዳስ እንጀራ የእግዚአብሔር ቀን የመገናኘት ቀን ነው። ሰገሌማን አመዱብሴ መጫፈለ ለባ ሰገል ኩደ ቶኮ ገር ኩደ ሰዲ ኩደ ፍር ኩደ ሸን ገዲ ቡተኒ ዮዱብስተኒ ሴና ነምቸ ቶኮ አርጊቱ ከንከሰንለ ያከሲንተው ነምኒ ኩኒ ባየ ጠቢብ ነው ኦጉማ ቀባ ኦጌስ ኦጉማ ሳቲኒ መጋላ ቶኮ ጉቱማ ኢሳ በዲሳ ኦልቼ ጀዳ መጫፊ ነምኒ ሱንገሩ ሰበበኒ ኢየሰተይፍ ኦጉማ ቀባ መሌ ኦሪን ቀባ ሰበበኒ ኢየሰተይፍ ነምኒ ሱን ዋንኒ ጎደ ዋንኒ ኖጀተ ሱን ሂንዳጋ አምኔ ቱሪ አንከ ያከሲንተው ዋቀዮ ኦጉማ ከነ ሀርከዱ ዋሲንጅራቸሱ ማሊፍ ጀናን እግዚአብሔር ያገናኛል። አንተን ከሚገልጥ ነገሮች ጋር ያገናኛል። ወንተ ገዲ ባሴሲ ሙልሱ ወጂ ዋቀዮ ለተሲፊዳ ሜገለቴ ፈዳ ዋቀዮ ነርከከሰ ወለተ ቡሳት አሜን ነሞኒ ባየን ሂምበርባና ሂኑመ በርባና ገሩ ወልትምባኑ ዋቀዮ ከስናን ጀዳ ኤርጋ ቶኮ ቶኮን ዮን ካሴነ መትሜ ሰዓቲን ከኛ ዩኑንገው ገሩ ኤርጋ ጂም ላ ቶኮንስ ንትማ ነማ ዲባፍ አፍርተሚ ቶርባን አርጋ ዋቀዮ ከስናን ጀዳ በሮኒ ፉለከ ዱረ ጅረኔዳ ዲመከ ወጅን የሮትቲ ወለርጊቱ ዳይና ደበላ አሜን ጀለዳ ደበሊ ሰዲ ጎዲ አሜን ጀዲ ዋቀዮ በርባዳ ነፍት ወልተን ሲባሳ ሲንጀዳ በርባዳ ነፍት ወልተን ሲፊዳ ሲንጀዳ amma gama barbachenatu lafumati jirtutti hinnufa iddomati teesse jirtutti waaqayyo walittan sifida sinjedha waaqayyo isati barbaadduuf siinan walitti fida sinjedha erga inni guddaan immoo waaqayyo akkasnaan jedha namoota baay'ee lakkoofsa ammasiiti jedhee sinitti himne waaqayyo dhimma keessa lafaa kaaseen oduu biyyaa godhanaan jedha
ሃሌሉያ 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 ሴና ፎክሳ ሚቲ ሴና ጋሪ ባቴ ዳበታ akkasuma inni waaqayyo jedhu seenaa fokkisaa miti seenaa gaarii yaa waaqayyo akkasuma godhiif ameen jedhe nama fudhateef maqaa gaariidhaan ol si baasa siin jedha waaqayyo galanni waaqayyoof haa ta'u yesuus gooftaadha namsi bira jiruun waaqayyo yeroo sii fideera naa jedhi maal jettan galanni waaqayyoof haa ta'u macaafa raajiyyoo eelellaa boqonnaa 3 gara lakkoofsa 18 irraa akkas jedha batahaa xajji daadhii haaraa jedha waaqayyo gaafa namaa yaadu daadhii haaraa gaarota keessatti namaa naqa gaara keessa namaa ka'a maal jechuudha beektaa kun eebba dilbi ሃሌሉያ ጠጅ በተራራ ላይ አይጠመቅም እናቶች ታውቃላችሁ እግዚአብሔር ግን ሴናፎሊ ቀቡት ሁሉ keessa siika lafa dhokataa siika waan dilbii jechuudha dilbii kan baroota darbee kan waggoota darbee kan maatii keetii naannessee fidee waaqayyo fuula kee haa kaa'u